Amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, amarira ya Mikel Arteta wakibaza ngo yo arimo gutemba agana hehe? Mikel Arteta ni umutoza umaze sezo esheshatu, iyi ni iya karindwi muri Arsenal, azana buri mukinnyi wese yifuza, ko yifuza umukinnyi bamumuzanira, yakwifuza umukinnyi bamumuzanira, akifuza umukinnyi bamumuzanira. Mu by'ukuri twebwe turi abafana, ikipe izana abakinnyi, waba umushaka waba utamushaka, ariko nyine umutoza aba yamuhisemo. Ariko ni agahinda gakomeye kuba umutoza yifuza umukinnyi bikarangira batamumuhaye. Hari amakuru yasohokaga akaza tukayababwira, nyine amakuru muri Arsenal tukayibabwira, ariko harimo amakuru ya Morgan Rogers mutari muzi, ngira ngo najyaga ngo mbibagezeho kugira ngo nabyo mubimenye aho uzaba uri hose. Rimwe na rimwe ntitukazajye tuvuga ngo Morgan Rogers tumushyireho urubanza. Uyu nguyu ni umukinnyi w'umuprofesiyoneri wabigize umwuga, akaba rero ari umwongereza. Morgan Rogers yifujwe n'ikipe ya Arsenal igihe kirekire. Mu by'ukuri twese twari tubizi neza yuko ari wo mukinnyi Arsenal igomba kuzana. Arsenal yari poropoje Morgan Rogers aho bishoboka pe, bigera naho amakuru yo kuvuga yuko Paston Tams nta kibazo abifiteho. Amakuru haravugwa yuko ngo n'amafaranga yagombaga kuzafata muri Chelsea, muri Arsenal ntabwo yari azafata muri Chelsea. Gusa amakuru amaze kuba yasohoka ngo nuko Mikel Arteta niwe top target yifuzaga, niwe mukinnyi wa mbere yagombaga kuba yasinyisha. Abantu benshi sinzi niba mujya mukurikirana umugabo witwa Mauricio Michel, muze kumusacinga muraza kumureba. Ni umugabo wajoyininze Arsenal muri iyi season y'imikino irimo kugenda irangira. Akaba ari umugabo ushinzwe gushakira Arsenal abakinnyi bakiri batoya b'impano, ariko nanone si n'abatoya gusa, ni umukinnyi ushinzwe ibijyanye na mercato muri Arsenal. Murabona Andrea Berta ko ari sporting director, burya nawe ashinzwe isoko ryo kugura abakinnyi, ariko uriya noneho ni umugabo nyine ushinzwe ibintu nk'ibyo, abibamo cyane, ibyo binahumeka muri we. Nk'uko rero nawe akazi ukora, ushobora kuba wenda ukora akazi k'ikiyedi ukaba ugahumekamo, ukaba ukora akazi k'ubunyamakuru ukaba ugahumekamo, ukaba ukora akazi ko kumotari akaba ariko kazi nyine wumva uhumeka ugahumeka ikimotari, wahumeka ugahumeka guteka amandazi, uriya nawe ahumeka aho buri mukinnyi wese mwiza ari. Ni ukuvuga ngo kuri Morgan Rogers, Arsenal na Mikel Arteta niwe mukinnyi bifuzaga, na sezo irangira gutyo ikarangira, niwe mukinnyi wavugwaga cyane ko agomba kujoininga ikipe ya Arsenal. Haje kuzamo amakuru avugwa yuko ngo aba agenti be bifuzaga ko yumvikana na Arsenal Paston Tams, amaso ku maso bakabyumvikana, ariko bashyiramo akantu ko kuvuga ngo ni ugutegereza igikombe cy'isi kikarangira, Ubwongereza nyine bumaze kuva mu gikombe cy'isi, akaba aribwo deal irangira. N'abantu mwabikurikiranye neza mwabonye ko deal yarangiye kugira ngo yerekeze mu kipe ya Chelsea, yarangiye barimo gukina umukino wo gushaka umwanya wa gatatu. Umukino urangiye, Morgan Rogers ahita yerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza kugira ngo akore nyine medical kwa Chelsea. Medical yayikoze ku munsi w'ejo. Morgan Rogers rero size ngizi tuvugana, burya ngo Arsenal na Chelsea imaze kwemera kwishyura miliyoni 117 kuzishyura Aston Villa kugira ngo igure Morgan Rogers. Ngo Arsenal barayihamagaye, Aston Villa yahamagaye muri Arsenal abaza iti ese aya mafaranga mwebwe mwayageraho tukabaha umukinnyi? Kwa kundi umuntu avuga ngo twashaka miliyoni 130 ariko Chelsea azanye 117, none se mwebwe muri tayari kuba mwazishyura, wenda twaba twamwima Chelsea tukamubihera? Aston Villa atazagira umuntu uva ko Aston Villa ari abagome, ngo nyine ngo buri umufana ngo nk'uko nyine tujya tuvuga Tottenham ngo yimishije Arsenal igikombe kubera aho ngo Mason korata nyine igitego bakina na Man City, wenda ukavuga uti ntabwo nzabyibagirwa ibyo ngibyo. Ariko kuri Aston Villa na Arsenal
kuri Morgan Rogers burya ngo Arsenal yarabajijwe niba yakwishyura amafaranga byibuze ngo babe bamureka ajya muri Arsenal ngo ihita yumva yuko bitavamo. Ikipe ya Aston Villa yahise ifata iya mbere iravuga iti Morgan Rogers na kampu ye turabaza ikintu kimwe, Arsenal ntabwo iri tayari kwishyura amafaranga, Chelsea yamaze kwishyura miliyoni 117 imaze kuzemera, Arsenal twayibajije dusanga ntabwo iri tayari kuba yazuzuza kugira ngo umukinnyi ajye ku nzozi ze zo gukina ikipe y'inzozi ze. Ati none se biragenda bite ko Arsenal yaze kwishyura amafaranga? Morgan Rogers arabaza ati se ayo mafaranga koko Chelsea yishyuye? Iravuga iti yishyuye. Ati yayishyuye byose, ati byose yabisoje. Jesus. Arsenal Morgan Rogers aravuga ati okay, ntabwo nshaka kubangamira ikipe, niba babahaye amafaranga mwifuzaga wenda ayo ngayo, babahaye aya ngaya murayemeye, niba Arsenal itayemeye nta kibazo ntacyo bitwaye. Morgan Rogers ahita avuga ati mukomeze munegose na Chelsea mugire aho muhuriza babishyura amafaranga, nanjye turategereza igikombe cy'isi kirangire ngibyo numvikana na Chelsea. Burya yagiye gukina igikombe cy'isi uriya mukino wa nyuma bashakaga umwanya wa gatatu, amaze kumvikana na Chelsea cyitwa personal terms. Chelsea ikimara gutanga bid yahise ivugisha umu agent wa Morgan Rogers arambwira iti umukinnyi wanyu twari dufite amakuru yuko Arsenal baramushaka, ariko twebwe bijyanye n'uburyo tumuzi, bijyanye n'agaciro ke, bijyanye n'ibyo atanga, twebwe twemeye miliyoni 117. Aston Villa yazemeye, niba namwe muri tayari ko mwatujoyininga muri proje yacu mwatujoyininga. Umu agent aganirije umuhungu ati nta kibazo. Morgan Rogers mu ikipe ya Chelsea aravuga ati n'ubundi kwa Arsenal na Chelsea biraturanye, umujyi w'i London n'ubundi nzajya muhumekerwa nyine Emirates. Reka azayihumekerwe rero. Mikel Arteta amarira menshi nibo mukinnyi yifuzaga. Akimara kubimenya gutyo yaravuze ati umukinnyi utari mu nzozi zacu, umukinnyi utari proud yacu, natwe ntabwo turi proud yiwe. Umukinnyi hano dutunga abakinnyi, tuba dufite abakinnyi bagomba kuba bari famille, one family. So niba Arsenal bavuga ngo ni Gunners for life, ukaba rero uri umukinnyi wa Morgan Rogers, ukaba wavuga utoke Chelsea yemeye aya mafaranga irayatanga, none njyewe ndinde wo kubyanga. Nukuvuga ngo muri Arsenal bifuzaga ko Morgan Rogers yahita afata umwanzuro akavuga ati njyewe Chelsea sinyishaka, ndashaka Arsenal. Kandi Arsenal ntabwo itari kwishyura miliyoni 117. Even na miliyoni 100 kugira ngo izitange ni ukumanza gushaka nyine gushaka umupfumu hariya muri Congo kugira ngo izitange. So guys, Morgan Rogers tureka kumushyiraho urubanza, ahanini biraterwa na Arsenal. Wasanga bifuzaga Morgan Rogers ariko igiciro cya Morgan Rogers basanze nyine mu buryo bazamukinisha umwanya azabona wo gukina utazana miliyoni 117 mujye kuzicaza kuri bench, kuko birumvikana ashobora kuza muri Arsenal akaba yarya bench. Sinegereza ko yaba akina ku 10 ngo ahita yicaza Martin Odegaard direct, kugira ngo yicaze Eze nabyo urumva ni urundi rwego, ni ugushyira performance nziza kurusha Eze, kurusha Odegaard. 11 bikavuga ko Arsenal yifuza umuwinga macacari. Guys, mureke Arsenal kuri Morgan Rogers, mureke tube kiriya, tubeho twishimye, tuvaneho wenda umutima mubi. Abafana ba Chelsea tube inshuti n'abafana ba Arsenal tube inshuti. Morgan Rogers mwarimo kwiriye kumutwara, mwarimo mukwiriye, ndavuga abafana ba Chelsea, kuko ntago wambwira ngo ikipe itanzwe 117 ngo barakubajije ati wayatanga toya. Bimeze nk'uko telefone mwamuyishaka muri babiri mugiye kuyigura, umwe akishyura wenda ibihumbi wenda 200, babaza bo bakakubaza ati se uri tayari kuba kwishyura 200 baro tuyihera ko twumva twayihera wowe, ukavuga uti ntabwo ndi tayari kuba nayi, byagenda bite? So ni kucyo bimeze kuri Morgan Rogers. Ako na Gaston nari mbazaniye nabonye ku kinyamakuru Daily Athletic, ndavuga ati reka nanjye nkabazane burya yari ingingo ngufi ariko byatumye tuyirambura kugira ngo twumvaho umuzi wo kuvuga ngo Morgan Rogers atajya mu ikipe ya Arsenal.
aho byatangiriye n'aho kugira ngo nyine birangire. Mikel Arteta mu marira menshi niho mukinnyi nka top target wa mbere yifuzaga. Ubu izi ngizi n'imbaraga za Bruno Guimaraes barimo kuzigendamo gakeya. Umubano wa Arsenal na Aston Villa uracyahari kuri Enzile Konsa, nabyo turaza kubigaruka mu kindi kiganiro kiri buze kuba cyatambuka. Ku muntu uri buze kuba yakora subscribe araza kucumva. Ariko kuri Arsenal amakuru ahari kandi yizewe nuko uwitwa Alex Scott miliyoni 80 ikipe ya Bournemouth ntabwo yifuza kuba yazishyura, ntabwo yifuza kuba yamurekura kuri miliyoni 80. Kandi ikindi yamuporopoje kumuha amasezerano mashyashya, umuhungu arabyanga, arashaka gusohoka. Bivuze ko Arsenal n'ubundi still abakinnyi izagura bazayihenda, abakinnyi izagura bazayihenda kuko na Christos Zolis yaza kuba akina mu Bwongereza ntabwo miliyoni 41 z'amayero mu Bwongereza bamuguha, bari kuzamugurisha nka miliyoni 80 ugereranyije n'imibare afite mu Bwongereza na miliyoni 100. Nukuvuga ngo Christos Zolis ukuntu mumureba imibare afite aba yari mu Bwongereza ni miliyoni 100 zitavaho n'100. Niyo mpamvu mbabwira ngo kuri Christos Zolis mwaratoraguye. Turazagaruka mu kanya turebe update kuri Christos Zolis bimeze gute, none twumve n'impumeko iri muri Atletico Madrid kuri Julian Alvarez. Kandi subscribe. Uyu ni wa muhungu wanyu Sam, umuhungu w'Inyagatare. Ndabakunda cyane.